Mfashe umwanya nongere mbasuhuze abakunzi ba Rwanda Burundi TV ubasuhuza ni Jean Pierre nagarutse ndi kumwe na Bwana Kofi Geopolitical Analyst. Bwana Kofi umeze neza? Nanjye kansuhuza abantu badukurikira ariko ntago ndi busuhuze bose uyu munsi. Gusa nyine nanjye meze neza. Uyu munsi reka nsuhuze ba bantu batwanga ariko bakaba badashobora kurara batarebye ikiganiro. Kuvuga ngo ni ba bantu babazwa nuko dusesengura politike y'akarere. Duhisemo Kongo n'u Burundi. Turabasuhuje kandi bizwi ko umuntu ahitamo ibyo ashaka cyane rwose. Umeze neza muri geopolitique? Umezemo neza nta kibazo? Muri geopolitique rwose meze neza, ngira ngo turi gufesinga ibyo nakubwiye ejo twita Facineva Geopolitics hano mu karere. Ariko usigaye ubona ko hari aruguru ntakihakunda kuhajya. Kuko hari ibintu twateganyaga bitabashije gukomeza. Nk'intambara ya Gaza na Israel ntago nayikomeje kuko parametre za Iran ntago zaje gukunda neza. Donc Iran yarasunnye. Noneho hari indi ntambara twagomba kujya dusesengura nayo yari guhuza Azerbaijan na Armenia. Putin yarasunnye yanga kwaruma Azerbaijan. Kuko Macron n'Ubuhinde babemeje ko bazaruma Armenia. Noneho intambara Ukraine nayo ubona ko guhangana byasigaye muri diplomasi. Kugira ngo buri umwe ingaruka za Ukraine zimugireho muri diplomasi. Biden ashaka izo ngaruka ziba kuri Putin na Putin ashaka izo ngaruka zimubaho, ariko ndi kubitere bisa nk'ibyabanye. Putin ari ahantu atari mararenga. Na Biden nawe uko yifuza kumusubiza inyuma ntago biri kugera kuri rate. Rero ubwo byahezaho. Noneho rero ubwo ngubwo muri Facineva Geopolitics niho nasize imbaraga. Kuko niho hari hafi yacu, niho umuntu abona za results ndetse ziba zijyanye n'ibyo nawe nk'umuntu utuye muri ako karere hari igihe nawe wifuza kubona ko kare kagenda. Ngewe ntago nifuza kubona intambara Ukraine yagenda, sinifuza ko intambara Israel yagenda, sinifuza iyo ntambara ya Azerbaijan na Armenia uko ari kugenda simbizi. Ariko hano ibyaba byose nawe byakugiraho ingaruka cyane rwose. Sur le plan sociologique byakugiraho ingaruka cyane. Niyo mpamvu ugomba kubikurikira. Noneho impamvu nahisemo Faci na Neva kubakurikira cyane, donc ni brothers. Nkuko Museveni na Salva Kiir nabari brothers ariko nta kintu bakimbwiye bariye. Nakurikiye abo ngabo. None uzarebe n'uburyo donc barasa, uzarebe n'uburyo politike zabo zimeze. Buri surviving donc struggleism. Bana Evariste na Tshisekedi bagomba kubanza kwemerera de manière interne. Kuko Faci yarafite systeme kabiliste agomba kubanza kugera kuri some cyane. Evariste nawe yarafite systeme bunyoni. Naho agomba kubanza kwemeje akagera kuri some. Ubwo urumva imbere mu gihugu ntago bafite imbaraga, bagomba kubanza kuzihiga. None mu karere ibyo bya interne no birangiza mu karere ahura na cover za Museveni zazimaze igihe cyane. Izo ngizo kuzisenya byo bisaba results nyinshi cyane. Nibyo barimo. None hejuru iyo barahura n'umuntu uri muri centre geopolitique utarabemeraga witwa Amerika. Ubona yo kugira ngo umuce mu nzara biragora. Urumva buri kantu gasaba results ya bindi bya interne, icyo bisaba ni intelligence gusa. Donc ubunyoni ugashakisha abantu bitwa pro ubunyoni bose mechanism baba bari muri intelligence. N'abakabiliste kubera iminani intelligence. None Museveni kumwera imini cyambe cyo n'ubuhirimbanyi. None kana profita yuko hari izindi imbaraga ziri kubyigana muri centre geopolitique cyane. None kwera imina Biden rero ho nuko wo mu karere witwa Museveni wamurangije mbere na mbere. Birumvika Museveni utaramutsinda Biden imwibagirwa cyane. Ubu ngo Museveni yaguye mu mazi. Niyo mpamvu ubona Tshisekedi we ari kwentesa ku bazungu gusa. Ese ukomeje kuri Tshisekedi bituma nibaza kubera iki Tshisekedi adashyira en place guverinoma yaba ari gukerezwa n'iki, bimeze gute ko hashize igihe rwose? Kongo ni systeme kandi nyine bikwereka icyo twita demokarasi. Wana nk'Ibugande president arahira aba ministri bucya babashize ku liste bahita banarahira.
ariko iriya systeme ya Kongo icyambere cyo gomba kubanza kubalansinga amatiriba afite akayihayo yose. Yego. Noneho Kongo ni ifite amashyaka agera muri 70 abo nabo bose ugomba gufatamo reserite muri bukabaha imyanya. Ukabalansinga ibyo bintu bifata igihe. Niyo mpamvu hari abantu yangaje. Abwira ati mwebwe muzama draft kuntu hajyo guverinoma ihuriweho. Noneho kujya muri ibyo bintu ari na kuri gukora balance muri ba bantu bo kwisi bo hejuru Biden, Chine, Putin. Bifata igihe. Ahubwo bo icyo ari gukora ni iki? Yego. Nugukora inama za minisitiri buri kanya. Kugira ngo bapfundikire utuntu twose bari barapropose. Yego. Nabirangiza nibwo azahita abavana mu nzira. None wabo sinzi nimba Kisekedi mu nama ya minisitiri yakoresheje ubushize. Yari yambaye 400 by'amadolari. Kuri ya makositimu ye. Muri ya makositimu, amakaruvate, maconga ateye ubwoba. None yambara isaha bita n'isaha z'Abasuwisi bita Lirox. Lirox ndayibona rwose yanditse. Nibwo robi 71 by'amadolari. Kwari kashi nyinshi. Isaha gusa. Isaha Kongomani ntibabifata nko gusesagura. Ntago robibuze Kongo ikintu yabuze ni sovereignty niyo irimo irahiga. Na security muri Eastern Congo ni iri gushaka. Amafaranga yo muri Kongo si ikibazo. Kuko nabava imahanga baza kuyahigayo. Ndakubwiye ngo Kongo amafaranga yayo ni amadovize. Harabakoresha amadolari cyane. Kujyana ibintu i Paris no kubijyana Kinshasa ni kibo. Uzambwira umuntu higa amasoko Kampala. Ni kibazo. Agiti ndajya Kampala nshaka amadolari. Yego. Shwe. So ibihugu biratandukanye cyane harimo difference. Ubwo reka dukomeze nukuvuga ngo mu minsi ishize hari amadiskuru President Evariste yagiye akora ateza impagarara yewe no kutumvikanaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga noneho ku bantu bari hanze y'u Burundi. Nkaho yavuze ko abarundi bose babayeho neza usibye abagizwe ingaruzwa muheto n'igihugu kimwe cyo muri Afrika. Nahise nibaza ese kukurikirana ubuzima bw'abarundi koko bose babayeho neza? Ariko rero hano mu karere hari ibintu babizwi ko ariko bivugwa. Ubundi kano karere bizwi ko haba ibihugu bafite umutekano. Yego. Bizwi ko ngo abagore ngo bahawe ijambo. Sibyo bari mu karere hose? Yego. Bizwi ko ngo abaturage babayeho neza. Mbwira umuperezida hano mu karere ushaka kuvuga ko abaturage babayeho nabi. Ntawe bose twumva babayeho neza rwose. None kuki ibintu bizwi mu karere mumva ko byagera ku Burundi bikabusana? Nimba nta perezida wakubwira ko abaturage babayeho nabi. Yego. Kuki utegereje ko Evariste abikubwira? So rero ubwo nyine kuri njye abarundi babayeho neza. Yego. Nkuko n'abagande byitwa ko babayeho neza. Hari ibindi se cyane. Nanone mu byo Evariste yagarutseho yavuze ko ababaye ingaruzwa muheto y'ubutegetsi bw'igihugu kimwe cyo muri Afrika. Nahise nibaza ibyo bintu ntabwo byaba ari ukwihenza mu buryo bwa diplomasi. Ariko rero ku muntu nkanjye iyo mbwiye ko hari diplomasi ziri gushwanisha ibihugu ngira ngo ndishima cyane. Kuko ngiye nakubwiye ko ibibazo biri muri kano karere usibye intambara nta kindi cyabikemura. Yego. Kugira ngo razuke intambara karere kose hakeneye ibintu bitatu. Icyambere. Yego. Muri Kongo ntabwo agomba kuba ceasefire. Kuko ni nko gukoranya umuriro. Yego. Nukwenyegeza muri kwenyegeza. Ceasefire muri Kongo ndayamagana cyane. Kimwe nuko namagana mediation. Bura Lorenzo duhuye ngewe ntago yanshika. Nta mubaza ibintu harimo yego ndabizi ntibizagera ku ntego. Ariko diplomasi ibyo bintu yireke nayo yivemo. Nta mediation. Yego. Ibintu bikemuka ruko abantu barwanye umwakananirwa muri kano karere. Akatanga. Ko nakubwiye ko ibintu babapfa. Ntago wabibamo mediation ngo bishoboke. Cyane. Ikindi cya kabiri gikeneye ngo abinamba akarere kose. Ni diplomasi zishwanisha ibihugu. Yego. Evariste nakore nyinshi. Ashwanisha ibihugu aguma byakserera. Icya gatatu kurunda abasirikare ku mipaka.
ubwo no kubangaje birimo byose yego kuko naguye ko iyo bari ku mipaka diplomasi bagashwana za kamite zishobora gukora collision nizikora collision rero birahita biturika ubwo haragenda hinagama ibindi bihugu imwe akare koze kahite gashwanyuka yego nuko nguko bigomba kugenda Evariste rero navuga ama discours menshi yo gushwanisha ibihugu simukeneye aruhutse kuri icyo kintu kandi nawe aragomeza bikora ubona ko uyu munsi ejo Evariste arashaka intambara y'akarere ariko ntabwo afite results zayitangiza yego umuntu uzifite n'ikisekedi rero Evariste abayibaza ibintu kisekedi arimo bikamuyobera abona ari kuzana ubwana mu Evariste we yaza muri neighborhood rero neighborhood ategereza focus yego ko ari uzana ibyo bintu rero ubwo gisekedi n'ufite igifunguzo cy'akarere gisekedi ugomba gutangiza intambara akarere kose none ba Evariste bakaza binaga muri ibyo bintu we rero ikintu gukora ni za sirances yego yaguma za accéléré ese bwo neva we bahise bamutera Gisekedi icyo twita operation suicide bana bino bintu babiri muri Kongo ntabwo byaba mu Burundi buryo shwe rugamba rwakambikana nta rubyo ntambara ya mari iminsi ibiri ko bya bintu biba bikaze baje gutyo hari ahantu nigeze kwinyuza numva umuntu ari kuvuga ngo CNDD FDD ngo yahawe ubutegetsi mu ntoki ntago yaburwaniye ese ndibaza byaba ari byo koko ndabo bahaye babuhawe mu ntoki rwose ngo babuhawe kumbehe ntibaburwaniye oya CNDD FDD abantu bayarumaga ni ba Mukapa ahubwo batabo bantu nimba hari ibintu bari kudekarara ko bagomba kugira uburenganzira mu gihugu kuki batabona intwaro nese hari umutwe utagira base arrière ntawe nese CNDD wavuga ngo yari ifite base arrière ihe si muri Tanzania cyane nese si Mukapa wari uriho nese umuntu nibazanye intwaro umva atari zo kurwana rwose byarantangaje uwo muntu avuga ati babahaye kumbehe ni oya bararwanye ntese ntabwo ujye ubona amafoto yawe ndabizi yewe uyu narebye na Kongo ya kabiri ubona ko hari uruhande barwanyeho oya CNDD yararwanye cyane rwose ubwoba ahubwo ikindi Perezida Evariste yavuze ko Burundi muri 2024 buzaba ari igihugu giteye imbere ese dukurikije imyaka isigaye ko mbona ari mike urabona Burundi koko buzaba bwarageze kuri ya middle economy bwinjiza bigereranyije ubundi ku muntu nkanjye wasomye ibintu bita revolution hari igihe siroga ishobora kuzamo ibice bibiri siroga ishobora kuba vision ego koko umuntu akakubwira ikintu koko ari vision afite mu mutwe ishobora no kuba propagande douce agira ngo gupfundikire ntugatekereze ego kuko nyuma ya siroga nta muntu ujya utekereza inyuma ya siroga urayitegereza noneho ubwo biterwa nuko icyo gihugu kiyobowe icyo gihugu kiyobowe n'igitugu siroga iba ari propagande douce ntabwo izigira ijya en place iyo muri democrate siroga ni vision kuko mu president aharanira ko azava hayisize en place none se Sasongwe so aguhaye siroga waba uzi ko izagerwa ku ntego reka nibigera se nduzamubaza ngo biri he wapi nese agiye kujya he kurya azabageza umuntu utazagenda ntabwo ikintu yakwije cyajya en place kuko ntuzakimubaza nta nubwo ateganya kugenda ngo arabisiga shwi rero cekinga nimba mu Burundi umuperezida ava ku butegetsi ego nge ntabwo nzi kubicekinga donc udukurikira bicekinga niba mu perezida mu Burundi avaho ubwo niba avaho ubwo yasiroga ni vision azayisiga niba atavaho yasiroga ni propagande douce ntabyo muzabona ego noneho reka tujye mu gice cya kiri propagande douce donc bitazagerwaho ego iyo umuntu akubwiye ngo vision 2050 atajya ava ku butegetsi ego nukugira ngo wowe umuyite ndongo iyo umuntu azatinda ku butegetsi abaha ibintu mukaguma mubitegereje bikaba birebire kugira ngo mubone ko azaba gikintu nyine kubikora mugumye mubitegereje ego
noneho nimba yavuze 2050 iyo bigeze 2048 habura imyaka 2 icyakora we niki arabonaga na 60 oya no hari ibintu abanza gukora araranza rero muri societe burya hara uko urubyiruko rugenda ruzamuka arabahanzi babaza bahimba ibirimbo by'icyuka urubyiruko rukunda donc arabahanzi b'icyuka bagezweho icyo gihe ababwire ati rero mwakire Robi muririmbe siroga ya 2060 niba sohora ibiririmbo urubyiruko babikunze n'abandi bantu bakuru b'indezi nabo bakabikunda ya 50 yibagirana cyane niyibagirana nta muntu uri bumubaze ngo bya bintu se wabitwijeje biri cyane ko nta nteko ibihari ibimubaza nta se n'ibihari nimugera 2060 nabwo azacunga habura umwaka umwe areba abandi banzi b'icyuka nabo bamaze iminsi bahitinga bakubite 70 donc muhere muri ayo umuntu amara imyaka 100 ku butegetsi nta economy mufite mwirirwa muvuga ngo ni ushoboye donc Afrika ni simbiza ariko noneho nka Macron yavuze vision yavuze siroga bari vision kuko afite imyaka 8 gusa aravuga ati ibintu mvuyeho ntabisize banyandika mu bitabo by'ibivume reka marane ko bazanyandika mu bitabo cy'abarigend cyane akabisiga amplase nk'uburyo twita za Biden kuna hora yirata ngo ibirimo nabijeje dore byagezweho ibiki byose byagezweho kuko arabura imyaka ingahe ngo agende agira ngo muzamwandike mu bitabo mwanditsemo ba Washington nk'umuntu wagize akamaro kuri Amerika ba Eisenhower nisu Obiangwema kuko yagwasira ukavuga ngo izaza bekata biraho so Evariste rero tukiri ku Burundi nimba navuze ngo Burundi muri na 40 ngo buzagera kuri ibi nakubwiye ko ngewe gucekinga nimba president w'u Burundi ngenze uko bigenda ndabizi ariko nawe koresha mind yawe urebe nimba president mu Burundi yahindura itegeko nshinga kurya gumaho nuko nguko bimeze niba atazagumaho bizagerwaho niba azarihindura akagumaho ntabyo bazabona ni icyuka twabonye hasohoka urutonde rw'amafaranga aba perezida ba hano mu karere bahembwa bigaragara ko perezida Evariste ari uhembwa amafaranga make ugereranyije n'abandi nka Gisekedi kubera iki ari uhembwa make Uburundi nta mafaranga bufite ahagije bwo kuba bwahemba umukuru w'igihugu ubundi rega nimba ushaka kumenya uko umuperezida akora n'imyenda yambara ushaka kwita ubona forme ya economy ashaka Evariste yambara nk'abantu baba Soviet ba Kim Jong baba communiste muri make baba communiste ba Kim Jong baraba Stalin jibona na ba Magufuli bambaraga iriya myenda imeze kuriya idahenze ba Xi Jinping iki byose kuntu bambara burya bari abantu hari forme ya economy baba bafite bita communism nubwo en place ari capitalism ariko we ideological abari communiste rero ntago bakunze guhembwa amafaranga menshi president wa China hembwa 22 by'amadolari ku mwaka ayo ko na Museveni ata kandi rebe China Robi fite 22 umudepite wo muri Congo China buza amafaranga yo guhemba president reka na Robi bafite rero Evariste nawe abari muri uwo mujyo communist none Evariste ajya nabivuga ama discours akavuga ati nimba uzi kuri umukozi wa leta ntago uri umukozi ni vocation ati ntuza kuko muri discours ejo yarabivuze ati iriya misoro abaturage batanga turamutse turi abakozi twajya tuyihemba ugasanga ibikorwa remezo birabuze biki byose rero ntago twe turi abakozi bivuze ngo ntago duhembwa ariko Robi bihari cyane donc birebere kuri case ya Chine urebe nimba Chine akabihemba president 22 by'amadolari ku mwaka ibyo ngibyo nahise mbyumva rwose ni mind communiste Nemu na president wa Tanzania burya ntago hembwa amafaranga menshi kandi economy bafite cyane Perezida Evariste yavuze ko ifaranga ry'u Burundi rifite agaciro nka kimwe nk'irya US ubwo ni dolari ese nawe niko ubibona
ariko rero ngewe nzi ko nta kintu na kimwe amadolari yagura amarundi atagura. Ntese amafaranga ntavunjwa cyane, ntese umva atari bimwe. Nimbwira ikintu idolari ryagura amarundi atagura ni iki? Ntagiye ntekereje mbona ari bimwe. Yego, icyo tuba tugamije si item tugura cyane. None se nyine mbwira item amadolari yagura Burundi amarundi ntayigure ni yihe nyine? Ubwo wenda bashaka kuvuga agaciro mu bureme sumbaze, mu buremere uko rikoze sinzi. Neze uko rikoze bivuze iki? Ubu ngubu ugiye kugura imodoka y'inshinwa. Yego. Iyo uzanye idolari baguha nziza ngo uko idolari rikoze muri zahabu. Bareba igiteranyo cyayo bayashyize mu mayuan. Cyangwa basetinga igiciro bakavuga ati ayuzana yose aguze bino bintu. Yego. Noneho nimba koko shini igurisha imodoka amadolari. Iyo ufite amarundi ntago yava mu madolari. Kandi avunjwa tubizi. Ntizi ikibazo nyine kiri. Nanjye mu myumvire yanjye ndumva ari bimwe. Reka tugaruke ku ntambara ya Kongo na UPDF nk'uko ukunze kubyita. FARDC yatangaje ko igiye kugarura ingabo, kuko mu minsi ishize hari ukuntu bagendaga bava ku rugamba, UPDF ari kugenda ikomeza gufata uduce twishi. Bya bindi bise insinzi ya UPDF. Yego. Ako ndumva biratwabikoze cyane ko yari tactique. Cyane. Okay. Ese iyi mekanizme yo kugarura ingabo yabivuze iki? Mbona ukuvuga ngo nubundi umuntu wese utekereza uzi ibintu by'urugamba, iyo ufasha ahantu nta mirwano ibaye hari ikintu baba bari kuguteganyiriza. Ura tugiye kubona vague nshyashya y'intambara. Itere. Yego. Ubwo tuzitegereze bazizane tuzabona tactique bazanye. Nuko nakubwiye ngo UPDF ifasha ahantu gaserebura. Yego. Wowe uri guta imbaraga zawe ntago gutsinda ari gufata ibice. Kuko iyo umaze kwifata ntago ushyira mekanizme z'uko umwanzi atari bugaruke. Yego. Ikindi cyerekana ko UPDF ifasha ibice atari ugutsinda nuko iguma kusaba ibiganiro. Ko watsinze ibindi biganiro ushaka n'ibyiki. Ahubwo se ibyo bice byo irabifata FARDC ntihagere ko nubundi nkomeza kumva za Masisi ni buri gihe ndayumva. Nyine nibyo mpamvu nkubwiye ngo kuhafata ni kimwe kuhagumana ni ikindi. Kuhagumana wabikora shizo mekanizme zo ko batagaruka. Yego. Ntaziba zihari. Ikindi impamvu nekana ko UPDF itaba yatsinze. Kuri tere ngo niko gutsinda nuko ihafata ikaguma gusaba mediation. Yego. Bivuze ngo hari ahandi izi gutsinda biri. Cyo kirumvikanye. Ariko ibyo ninjye ubasha kubyumva ngiye nyine. Cyane. Twabonye bwana Christophe Rutundura ajya muri Angola, mbibutse ko uwo ari foreign minister, ni minister w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, ajyanye ubutumwa bwa Kisekedi. Ibyo byaba bivuze iki kuri iyi ntambara? No kuvuga ngo buri kantu kose bakozo parametre. Si ngombwa ngo president akora ingendo, ko ingendo za president zirahenda. Yego. Meme na Siri rusigaye ubona ko yohereza intumwa mu Burundi. Donc akantu kose kabaye kwa ko Lorenzo ariwe ngo mediator. Ubwo ni bagomba kumwereza intumwa. None nizo kugambana, buri abagiye kugambana. Lorenzo yari kumwe n'uruhande rwa Kisekedi. Ntago bavuga mediation, bavuga gutsinda intambara. Rero gutsinda intambara biterwa n'uburyo Sirili yanarije situation. Yego. Kuko niwe rego ukuriye bino bintu. None akahita avuga ati we Kisekedi mubwire Lorenzo gutya, Evariste mubwire Lorenzo gutya kweza abantu n'iki byose. Yego. Rero nukugambana. Cyane. None zubundi hari umuntu utazi. Angola ari think tank ya IDPS. Riyobora Kongo. Yashaka rya Kisekedi. Keretse abatareba kure nibo batabizi. Abantu batababizi. Mbere yuko hari ikintu kiba muri diplomasi ya Kongo muri espace géopolitique. Yego. Angola ibifite mu ruhare. None Angola irashaka Kongo iri barikaniza. Yarabirwanyije kuva kera. Angola irashaka Kampala kontra Rubaya.
nta jambo none se Angola niba yicaranye na Kongo gusa cyangwa ko bari buganire ngo Museveni ngo tumuhe Rubaye ntibishoboka kandi bose batabishaka none izuguma mutegereje iki none Lorenzo we rero bazajya gumaragire atumira impande zombi yego ariko muzatungurwa nta kintu mubonye kivuye ngiye ndabizi ko nta kizavamo icyo kigaragara o kugira ngo reka wenda tuvuge ko Angola ari mediator koko tusapoze ko ari ibyo bibaye byo yego ibintu byose ni lobby cyane amasoko Angola ifite Kampala nayo ifite South Africa birangana kugira ngo turebe uruhande yahita ni hano ni maka none se Lorenzo ntago azi ko Museveni ashaka gusenya SADC cyane nese ubwo urumva akeneye Museveni ufite imbaraga wapi nese Museveni nta kuri imbaraga kuri Kongo birazwi nese urumva Lorenzo yazimo hari n'ubitabaho twabonye umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Uganda UPDF avuga ko umutekano inzego zawukajije ngo kubera ko bafite amakuru ko ADF yamaze kwinjira ku butaka yewe yabitegura n'ibitero by'iterabwoba byanteye kwibaza ese ubwo FARDC yabigiye kwihimura kuko tuzi ko n'ubundi UPDF yinjira ku butaka bwa Kongo nta ruhushya ubwo FARDC yo ntiyabije muri uwo muryo nimba bakintu nkunda niyo ADF yashoye donc igiye gushora intambara ku Buganda iyo situation nyumvishe ndishima cyane kuko tugize Imana Uganda yabona demokarasi hano mu karere yego icyo ni kimwe ikindi Kisekedi abantu bamufashe nk'umuntu w'umurezi uterwa we ngo ntashobora gutera yego uziko bura Kisekedi arashobora kugenda yitwa ADF nkuko Museveni waza yitwa UPDF cyane M23 yes hako abantu babona banari ibicucu byo kutakora nabo mechanism kibavuga tarasinzire n'umusivile nyine kwabeshimye ngubu umuntu wese uzubwenge azi ko Kongo nitungana leta ya Kampala izagumaho koko hoya byo ntibishoboka iyo ubona abantu bari gushyira imbaraga barwana kuri sovereignty barwana kuri sovereignty muzi ko niba ibona bizarangira abenshi ahubwo bizera ko bitazaboneka donc akongmani ibigoryi niba mara kubohoka bamaze kubona sovereignty mbega bazahita bicara kubera bati bitwaro kubera bazahita mbega bicara babyihorere yego nge siko mbibona bivuze ko bazahita bakomeza bakajya kureba Museveni ndakubwiye ngo ADF bazashyiramo ingufu bagere Kampala ese ahubwo kuki ADF yo tutayibona iri muri Wazalendo nk'uko yindi mitwe irimo ninde wagwe ko itarimo nta kujya numva Uganda itaka nese Wazalendo uziko yarwana PDF aribwo yobuye intwaro uwo munsi imitwe yose iri hariya idafite revendication kuri Kongo yose ni iri muri Wazalendo Red Tabara ubwo nayo yabirimo aya Red Tabara ntayimo kuko Red Tabara nindi question mark yego okay none se kubona Kisekedi iby'intambara ntacyo bimubwiye ibi byo byaba bivuze iki erega Kisekedi intambara nta kintu ubundi kimubwiye kuko abantu ingo babirebera ngo kuri tele ngo kuri tele ntago wari hava intsinzi Kisekedi arahazi nakubwiye ngo yego kora mechanisme z'ukuntu nta rwego na rumwe kwisi ruvuga ngo UPDF ibinirwanira nibyo yego cyo ngicyo gishyire ku ruhande cyane hari umuntu arumva abivuga oya rwose ibyo yabigezeho ikindi cya kabiri ko bakora ku buryo Museveni atabona diplomasi yo kuvuga ngo ni ngewe ufasha UPDF
cyane kuko yagira iyo capacity koko bimaze kugaragara ko UPDF by'irwanira ari iby'arukuri kugeza rero Museveni ntarabasha gusobanura ukuntu UPDF irwanira ukuri. Yego icyo gishyire ku ruhande. Icya gatatu we kora ku buryo abantu bazwi nka UPDF yego donc Enanga Makenga Wiringoma Indenande ahantu hose azajya habera mediation kuri iyo ntambara bo batazajya bahaboneka ku buryo batakandagira kandi koko kuko iyo bahabuze abantu bavuga atari ko mwebwe ko muvuga ngo murarwana mugwa mu mazi mutajya muboneka ahantu bimeze bite buri gihe muhora mwasomye nkeri ubwo ikisekedi ibyo avuga ko aterwa n'abandi ntibyaba ari byo ese nirihe banga akoresha kugira ngo bari abagabo bataboneka na n'ubu byaranshanze diplomasi nta no kuhahinguka ntabwo bazigera ntabwo burana Lorenzo umubaje phone ngo yayinanga ntayaze shwi numara kuvuga ngo ntabwo ari bo tuzaganira utanga undi mugomba kuganira iyaje ubutsinze game done. Nari nibagiye kukubaza offensive zirahari uyu munsi zo muri Ukraine zirahari harimo na lobby ziteye ubwoba rwose ngo Ukraine imeze neza cyane turaza kura lobby zagiye zisohoka ziteye ubwoba ariko noneho mbere yuko tuzijyaho reka tubanze tunyure ku byabaye ku byavuzwe kuri Putin kubera ko urareba nibwo agisohoka mu matora aba perezida batandukanye ku isi bishimiye intsinzi ya perezida Putin kubera ko yatsinze amatora yagize hafi amajwi arenga 88%. Nahise nibaza impamvu amatora yose Putin yagiye yiyamamazamo atajyaga azamura amajwi ku buryo bigera kuri 88%. Kubera iki yahisemo kuyazamura ubu noneho byabugenze gute byatewe n'iki? Bo ofete totali nta matora abaho mu Burusiya kuko mbere yuko amatora abo unyereka deba zaba hagati y'abakandida nkuko tuzibona wenda nko mu France Marine Le Pen Macron yego urebe ukuntu muri Amerika zira haba hard talk donc hard talk kanyeganyega yego mu Burusiya nta matora abayo ofete nge ntabwo myize bidetemera ngo mu Burusiya za matora ngo mbigire strategique ngo numve ngo ni ikintu ntegereje shwi kuko iyo tsinda n'undi abazwi ayatsinde ntayahari se watsi neze kugira ngo utsinde nuko abayabaye ugatsinda yego ntayabahari icyo si kimwe yego none impamvu rero ayo majwi y'amagani nanjye nasubiye inyuma ndareba mbona ko ya majwi yagiye yiha kuri uyiha none yayazamuye yego nukugira ngo yumvikanishe ko ibintu biri muri Ukraine abaturage babishyigikiye ku rugero rwo hejuru icyo kintu yabikoreye ubwo ni muri make ni reflexion ya politique interne abereke ko imeze neza cyane ntago yazamuye ngo kugira ngo twebwe bitwereke no yayazamuye kugira ngo kwako yamaza avuga ko inamba Ukraine yaberetse uburyo ngo Amerika ishaka gusenya ngo iki ngo ishaka kugusha economy y'Uburusiya ngo ibiki none ni mu bidekaro kabiteka ku meza ubwo bigiraje team y'abaturage babishyigikiye yego rero ni impamvu yahise azamura ayo majwi ngo atwereke ko ibyo yavuze babishyigikiye ngo akenewe kugira ngo akomeze ibyo bintu nta yindi mpamvu twabonye hano mu karere aba perezida nka Evariste Tshisekedi ndetse n'abari abo muri Sahel nka Traoré Goita na Chiani barishimiye bwa mbere intsinzi ya Putin hari icyo byaba bishushanya kirari gikomeye cyane ubu ngubu umunyafrika wese wari wazuye mood yo kwigumura none ku muferesta massif kandi agaferestwa n'abantu ubona ko bashaka kwigumura byerekana ko ayo matora kuko nta yari ahari donc kudekara witu feresta ngo wari usanga uzi bizavamo donc byagutindiye yego bahoye kuno batara bahita bahubuka bade bantu bose cyerekana ko bari nabo barabizi ko nta matora arahari
ahubwo bari batindiwe no gutangaza uko byarangiye. burya gufelicita gutyo wihuta nabyo ntabwo ari byiza. Yego, ugomba kubanza kwerekana ko wakoze ka think tank nyuma mbere yuko basohora amatora. Hari think tank wakoze isuza bize ngo ntabwo wigeze utekereza kandi wari uzi ko nta nayahari bivamo wari ubizi. yego. icyo bishushanyeho ni ikiro abantu bose bari kwigumirwa bahita bamufelicita batitaye ngo yaciye mu mucyo, batitaye ngo yagize ko Putin ubu ngubu bigaragara ko ikintu cyose yakora yaba igihungabanya human right yaba igihungabanya demokarasi ngo acyemere bitewe nuko akeneye muri espace geopolitique. ubu ngubu nta cyashobora gukora fa ku ibintu yakoze ngo birakaza Amerika nubwo byaba catastrophique ngo nta cyakirimo. uwo muntu isi iri korora bavuga ngo yuhetse ipyisi ikurira abana. umugani ntabwo ari njye wawuciye cyane. Noneho twinjiza muri Ukraine tumenye ro contre-offensive ko zimeze. igihugu cy'Ubudage cyasohoye robi ya miliyoni 500 z'amayero agiye gufasha Ukraine mu ntambara n'Abarusiya. noneho bavuga ko intwaro nyinshi bagomba kuzaguramo yego ari shares zigera mu bihumbi 10. urumva nakayabo cyane. Canada yasohoye robi ya miliyoni 30 z'amadolari bavuga ko bagiye kuyashyira muri ya fundraising Czech Republic iri gukora. Yego. noneho ngo aya mafaranga yaguzemo antirare shares yagura antirare ibihumbi 800. mama. noneho yandira ngo y'Abadage bazaguramo na za arms zisanzwe zindi. Yego. European Union yavuze ko igiye gufata biliyoni 5 z'amayero ikazongera ku mafaranga bahaga Ukraine nka budget militaire. donc babagenera buri mwaka bongeyeho miliyari 5 z'amayero. Yego. Putin yavuze ko agiye gukora ikosa ryo kudeployinga destruction ammunitions ku mupaka wahuza na Finland. impamvu ni gisi ikosa ashobora kuba atazi Finland uburyo yamwiteguye. Yego. ashobora kuba atabizi ariko ngenda biza. Turukiya ikimara gufelicita Putin yavuze ko ngo biteguye no kumuhuza na Zelensky. kandi umuntu wese upropose mediation ntabwo ashyigikiye Putin kuri intambara. kuko yakaba yahubwo amuha ammunition yo gutsinda urugamba. Yego. ngira ngo urabyumva ko Turukiya ni pro cyane aho bihise byumvikana. kuko Putin kurwa intambara ya survive cyane. umuntu ubuze muri mediation arabari kumugwisha mu mazi. ubundi se banze ibintu Turukiya imukora muri Black Sea mbere yo kujya mu bintu byinshi. Turukiya yerimina amato ya Putin Zelensky agahita cyane. Turukiya ikora demining. noze ko muri mediation ise bashyigikira ko ufata Donbass. Oye. shwe. Perezida Zelensky yavuze ati mutuzanire air defense system nyinshi cyane kwa ko Putin uku kwezi arimo areinteresa mu bya misile. Nkuba amaze kohereza misile 130 kuvuga kwezi kwatangira. Bombe 900. Attack zino drone zikora precision strike 320. Aravuga ati nkeneye air defense system. Cyakora nizo bamuha zirakora. kuko ibintu bigera ku butaka byinshi byahanutse harimo na za Sukhoi mwarazibonye. Yego. na cya kidege bitaga A50. dore ko no mu minsi ishize bigeze guhanura drone zigera kuri 65. cyari urumva rero Putin yavuze ko afite amakuru ko Abafaransa bagiye kohereza abasirikare 2,000 muri Ukraine kandi ibi ngibi ntago bari kubeshya bagiye kohereza. Makuru yakoze siranchese z'ibyo bintu. Ahubwo ati ngende serie. Uburayi tugomba kohereza abasirikare muri Ukraine byanga bikunda. We rero ntago bari gukina cyane. none usinze abantu kare nabonaga bambwira ngo urabona ngo abasirikare 2,000 se ngo bavuze ikinga imbere y'abasirikare b'Abarusiya ngo bashaka kuza ngo barabiyumba magana. kandi ntago bazi ko West na ba Putin badafite form imwe yo kudeployinga cyane.
Putin deployinga mu buryo massif donc ni Staline North Korea Vietnam nukuroha ni nk'umuganda muri make sinzi mbugira za filime za barambo na Vietnam ujye ko Vietnam yari umusozi wose ariko abanyamerika ari nk'abane bonyine biba bikwereka forme critère yo kudeployinga yego ntabwo nundi barano ba deployinga abantu benshi kubusanga kenshi ari na technology iri gukora bo forme y'uburyo ba deployinga bayita precision deployment uvuga ngo bareba ikintu kimwe gusa bakweza abantu bashinzwe icyo kintu ubwo abafaransa baza bashinzwe icyabo n'abadage bashinzwe icyabo n'abandi bashinzwe si ngombwa ku deploying ibintu byinshi urumva rero byanga bikunda bazajyayo ntago bari gukina bari abantu bari seriye ku kintu bita Uburusiya cyane. Lloyd Austin yavuze ati abarepublike ntimuzahirahire mu kanseringi iriya lobby pima biliyoni 60 abasenateri b'abademokrate bamaze kwemeza kandi Lloyd Austin ni minisitiri w'ingabo cyane kandi ubundi hari umudepite ubuzano ka militaire ziri wapi depite se ko bara hari icyo kabize ahantu intwaro zibitse wapi hani zo banohereza abadepite batazi n'uburyo zagiye ko bari amakuru y'ubutasi n'ibanga rya gisirikare donc nta muntu uri muri Amerika ukomeye utari kubwira aba republika ati ntimuzahirahire kuri icyo kintu yego. Dmitry Kuleba rwose arimo aragaragaza ko Ukraine iri kugenda yuzuza ibisabwa kugira ngo joininge OTAN noneho bino nukujijisha ubundi kujya kwa Ukraine muri OTAN ni by default ubundi si ngombwa ibibazo bimenyetso kuko ni pivot géopolitique yego. noneho kwa ko Biden yasemo kubikerereza ubwo bahita baragira ngo ari Ukraine itaruza ngo bya corruption bigume bikererwe bizasatire ya tamu ya Biden ahita yinaga Prime Minister wa Ukraine yavuze ko muri kwa kane rwose bazafite enough ammunitions zo guhangana n'Abarusiya yego. noneho European Union Foreign Policy Chief yavuze ko ari gusaba European Union ko 90% y'ibintu bamaze gufata by'Abarusiya direct bahita babishyira mu ntwaro za Ukraine umviye ni robite ubwoba cyane. So ndumva rero nta kintu tutavuze cyasohotse ubwo ngubwo ibindi naho ubutaha na hejo reka dushimire abari badukurikiye bagomeze bagira ibihe byiza ibiganiro kuri Rwanda Burundi TV nakagaruka murakoze cyane.